Vhashumi vha mutakalo vha paḓaho zwigidi zwa maḓana mavhili fumbili sumbe ndi vhe vha haelwa nga muhaelo wa u khwaṱhisa uḽa wa u ranga wa Johnson & Johnson. Izwi zwo mbo ḓi fhungudza tshivhalo tsha vhathu vhe vha 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 tshi khou ṱanganedzwa maongeloni. Ino vhege vha muhasho vho ḓivhadza nga muhaelo wa u khwaṱhisa nga murahu ha miṅwedzi mivhili u ya kha ya rathi. Izwi zwi tou amba uri o haelwa nga Johnson & Johnson a nga ḓi khwaṱhisa nga Pfizer, hai tshikolokolo nga Johnson & Johnson. We do have more evidence now around the safety and efficacy of the heterologous boosting. There have been some changes in how these vaccines are registered with SAPRA. And finally, it was a move to increase access to booster doses. Because we know that some vaccination sites only stock one vaccine. Vha muhasho vha ri thangana ya murole ya vhukati ha miṅwaha ya 18 na 34 ndi yone ine ya kha ḓi kolonwa zwi tshi ḓa kha u haeliwa. We know that in our population we have many young people that make up a very large proportion of our population, and so the coverage rates in that group do remain relatively low. Avo vhe vha haelwa na musi vha na vhupfiwa ho fhambananaho nga u ḓo vhuya u wana muhaelo wa u khwaṱhisa. Came here for boosters, so I'm gonna have to come and take those second boosters, and then after that, yeah, I'm gonna be done with my vaccination. I came here to this clinic and I have vaccinated, and then I took Johnson & Johnson, and then they explained to me that there's gonna be a booster that I have to take after 2 months. So I'm ready to take it again so that I'll be like off from other infections or diseases. Vha muvhuso vha ri vha ḓo ḓivhadza nḓila ntswa dza u ṱuṱuwedza vhaswa uri vha haelwe nga vhunzhi.